uwezo wa kukataa. Pod ewi mane ni jatendon buch Wiper Kalonzo Musyoka ulieko nidhi chuno riwruok mar Azimio odhie ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani kowacho ni ogibiling ka uchumi mar piny Kenya medo lwar. Kalonzo ni wuoyo e liel mabendo mako gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ka Sonko korka kore owacho ni ng'anyo okrach tek ni jo Azimio otime e yor kwe. Kalonzo bende nopuoyo ute fwambo kuom menyo ler ewi parono mar chik masani medo kelo liet e kind oganda jo Kenya. Sasa kuna aina mbalimbali ya ushuru ambao unakaribia kuingia Kenya hii. Na ushuru sisi kama wanaazimio tunasema kwamba kiwango ambacho wana Kenya wanaulizwa walipe ushuru huo haiwezekani. Umaskini ni mwingi, COVID kwanza ilianza na kwingineko duniani kote serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu. Lakini hapa naona bado tia gas iko njiani. Maana sisi sio wenda wazimu, tulisema hivyo. Na kuna mambo mengi. Attorney General Justin Muturi wacho ni